Hello mayam, masidi potol ni pakora hause du potol khara laure du phasana samthoi ko aduga hoji apogi magi matai ni se kakthla matung na maya smai khai re duga kogi manung de yauri ba maru si lokthoi ko aduga ina khara amadi maru se lokthok se ko magi aisu ahanba sa doine ba ko da mau se karambani hin haw gi do yenge to bani do sumaina loi kakthla ko sisinaina pakora sigi manung da potol manung da hap kine semja bani besan khara ma thitlaga thamne pakora haunaba khang ma thau khara laure ko sida sanung singa subu khara laure tilau khara hapchalaga ngore de mo atik khara ko no sara ma hapchandre ko de si thum mo yengen adi jira hapchalaga ngore ngai ngore si ko de ko si capsicum hape tigi gobi sai na kum so gi ba to ma hapchalaga ngai ngore se le ko dise do ji ngasai gi potol khai gi bado ina muk side just mai ya le ko thau sang gi na haw ma ba ni smai ya sa ko no jin sai gi kang ngo gi bado potol si gi manung ji da sma hapchal la se ko lo hapchal la se do mem si gi apu gi ngasai gi maru lokthok pa si ga lokthok to ji ga ma si khene ko chara matung da khang bane maru lokthok pasina hen har leirame potol je hoge sage besan thitlaga thambada da lupa matung sita thau da thada doini ko thau se ayana sala thambane ko do pakora sa thada re duga gi mai se medium flame doina thamne ko aduga khogi side ma mulak pasida mo side to process ulaga khogi ngore ahogi mul si mun le ko bio crispy hen gi si ai ko silai jare ko me hawji pakora ho ge to mayam so mutum char gi bio yam haw bane sigi pakora se sa ka sa ge haraga su yare natragana evening snack oina sa ga sar su yare ko mayam